Kapı ediniz, olay bugün. Konuşalınız, İdil Kiyama. Hayırlı kez. Bu zalda oturuşlarının 80% avul şerinden. Men bunu tağayın bilen. Mine siz qaydan ortadağı yigit. Dada sin. Qozondan? Boshqadan. Amna siz? Bilashidan. Asin qaydan? Sizlarmisiz? Men o'zim Qozondan. Amna timning avli Qora Shishmaga ol Shirmishan rayonida. Biz sizda Shirmishan ishlaydi. İşlerini sırasıyla takip her bir avulda kızıklı, jörtürlü, seyir kişiler var. Ne, senin avlunda şunun birisi var mı? Bizning avulda ol Ahmari isimli kişi. Kuşamatı romantik. Bu kuşamatın kelib chiqqan tarixida bir qiziqli. Hozir men sizga uni so'ylab beraman. Yo'q endi yo'q. Bir nindi romantika yo'q bu avul she'rida deb uftandi men bir kun Ahmadi. Haligina televizordan shiratdagi filmni qarab bitirgan edi u. Yaşab da qaraylar ishmasam shahar she'rida. Her birisinin siyokasi var. Her günde rahatlanıp ujumga yurilar shaharliklari. Amunda yerdan da shu bir xotin, kishimda shu. G'ishiq o'yinina yorug'li xotin qizda yo'q bitan avlda. Qaysisi yonına borib so'z qo'shar da bilmasin. To'xtadi deb o'yladi Ahmadi. Riza bo'lmagan xotin qiz yo'q. So'ray bilmay turgan irlar ko'p deb aytgan malli bir odamli kishi. Ham ol tavakkallab Zaytexnik xotini Bibinur bilan сөйләшүгә булды. Төскәбиткәдә ярыйсыңна, очрашканда да гел башларын сикертеп китә. Өстәвенә колхоз ашханәсендә эшли. Теләсә кайчан кирип сүз кушарга була. Һәм ул вакытны озакка сузмыйча гына Бибинурны штурмларга киреште. Тегесе дә әллә нигә алдырып адашмады. Әлеге фильмнар ул да яратып карый бугай. Бергә утырып цәцәкләтсәйнектән цәйсу турындагы тәкъдимгә дә бер сүзсез риза булды. Андый чакта җәйдә чыгып тора икән бит аның. Дүшәмбе көнне Зайтехник Мөбәрәкҗан Дуңгызлар комбинатына ит илтәргә тиеш иде. Түземсезләнеп көтте Әхмәди дүшәмбедә. Иртән йокыдан торгач, телевизордагы НТВ каналын кушты да, теге шибәр Утяшевга ярып гимнастика ясап алды. Аннары секреты татарской кухня кабызып, бик нәгатып, һәйбәтләп ашап алды да, юл эшләрен бар итеп колхозның Дуңгыз абзарына таба чыгып китте. Ул барып җиткәндә, Зайтехник Мөбәрәкҗан тиздән Дуңгыз тизәгенә батып, соңгы 40-нчы Дуңгызын куып йөри. Бергәләшеп тырыша торгач, теге Дуңгызны да куып тоттылар. Аннары теге Мөбәрәкҗан шип-шитергә батып, шофер янына кабинага кирип утырды. Дуңгызлар килгән машина бер яктан бер якка чайкала, әкрен Казан ягына таба узалып китте. Машина күздән югалу белән Әхмәди вакытны озакка сузмыйча гына Бибинур янына барды. Тирәк күрше күрмәсен дип арттан гына кирде ул. Бибинур Şit ил filmlarındагы бай хатыннар кебек шелтәрле эчке күлмәктән генә йөрийде. Менә кайда ул романтика. Әхмәди прелюдиялар, композициялар уйлап тормыйча гына төп эшкә күчәргә булды. Ап-ак кальсоннарын салып, юрган астына гына чумган иде. Капка келәсе шалтырады. Икесе дә кырт чапкандай кроваттан сикереп торып, ишек алды ягына чыга торган тәрәзәгә карадылар. Капкадан Мөбәрәкҗан килеп керә иде. Әхмәдинең күзеннән башыннан бөтен гомере йөгереп узды. Уйга кичкенә булса да, ашу килгәндә бик усал иде ул Мөбәрәкҗан. Аристократлар, интеллигентлар арасында гына була торган сөяркәнең ни икәнен беләмени ул гомер буе Дуңгызлар арасыннан чыкмаган караңгы авыл мужигы. Балта белән муенын да шуып үзү бар. Әхмәди тиз генә идән уртасында аунап яткан кальсоннарын кочагына җитте дә, шифоньер ишеген ачып эчкә сикерде. Тик шифоньер ястык мендәрләр белән тулы иде. Әхмәди сеткага бәрелгән волейбол тубы шикелле кире алып чыкты. Мөбәрәкҗанның аяк тавышлары инде өй алдында ишетелә. Күзе башап куйган хатын Әхмәдине тизрәк кровать астына төртеп кертте. Шул вакыт ишек ачылып, өйгә Мөбәрәкҗан килеп керде. Мөбәрәкҗан бик каты итеп урысча сүгенә иде. Ара-тирә ишетелеп киткән татар сүзләреннән Әхмәди Дуңгызлар килгән машинаның көпчәге шартлаганын аңлады. Шул вакыт кинәт кемдер әкрен генә Әхмәдинең шәрә артын чимитеп алды. Әхмәди кычкырып җибәрдән куркып бар кешенә иреннәрен тишәде. Кем икән ул анда дип уйларга да өлгермәде, тагын чиметтеләр. Тавыш чыгарудан куркып, әкрен генә култык астыннан артка таба борылып карады. Әхмәдинең шәрә артына ук терәлеп, талдан үлгән кәрҗин тора иде. Кәрҗиннән муенын сузып, йомырка басып утырган ана каз карап тора. Каз башын бер яктан бер якка салган,
Теге таныш түгел нәрсәләргә карап торды да тагын шуны калды. Bu yolu indi ol başını selki, bırıp şokuydu. Ahmedi tişin kısıp dağın közde. İçmasam tezrek mübarekcan da çıkıp gitmey. Nihayet mübarekcan televizorunu qabzıp jiberdi. Şul tavuştan faydalanıp Ahmedi əkrengine qaz yağına başı bilen burula başladı. İndi burulup beten digəndəginə kinet mübarekcan kravatka kilip yattı. Sığılıp düşkən prujinalar Ahmedini idenge uslap koydular. Hazır indi selkini tügel tınalarga da yoramaydı. Ədige qəhər suqqan qaz Hazine Ahmedi'nin şaşın yoktu başladı. Ölüm şuşu iken deyip belgen dağların uturga kirişti Bişar Ahmedi. Qaz ise Ahmedi'nin başındaki jınlarını şultup ekrengine uyasına şeye başladı. Baş ışındaki jınlarını betirgeç, ekrenginler şige bilen kulak dilesine kuştedigi sadist. Şige işleri bilen birge kulak delega başladı. Basına indi şıdarlık tügülüydü. Ahmedi kravatosuna şırıp yıgırgaç indi. Dik boyundan şulduk geri kayıttı. Birinciden ne deysen de avul uramı güler şerekli işli girip görmeyin. Şulay da Tatarstan Afrika tügül bit oldu. İkinciden işir aldı yağına şırıp giyine başlasan mübarekcan kovup tutaşak. Ol psihadizatinle baltağa yavşaşar indi. Yarar şurtsin. Lutçı qaz aşasın bu betten başladı. Of betre. İndi moyun jınların çöplüğü başladı. Aşık müşanına ekrin temin bilip çok itigi balaç. Astına jibergen Ahmedi sağlıqına kolun suzup qazının moyunundan lektirdi. Qaz mı kütülmegen nerseden korkup kışkırıp jibermekşiydi dik. Ahmedi kısa bırak tuta başlagaç huşundan yazdı. Tınıp kaldı. Maşina kelgen tavuş işitildi. Mübarekcanını şakırıp signal bire başladılar. Köpşekni alıştırıp bitirgenler bu gaydıydı mübarekcan kravattan turub. Onlar tiki maşinanın kuzalıp gitken tavuşu da işitildi. Gözü başa kaygan kadın işik iyi aldığına iyiga kirip kravat çeymesi küterdi. Ahmedi amın jüygan idi. Ahmedi yeli tegine tartıp çıkardı da kravatosынан. Teginin kolunda huşun jüygan qaz da legip çıktı. Top taptırıp kalgan kanlı başına bir tustagan su sipkeş anına kildi Bişar Ahmedi. Anları bütün ini tuturup ükrep yılarga tutundu. Kolundağı huşsuz ana qaz bilen Bibi Nur'un şırayına soktu da kalsonların başına kaplap iden шығып gitti. Ne şulay dostlar? Romantiklar bulup kalırız. Спасибо.